салом дӯстони азиз, дарси панҷуми корулдрови мо масъалаи инструменти кист мешавад. Кист ин як инструменти рассомон аст. Корулдров ин кистро ба мо бо чанд намуд пешниҳод кардааст, ки объектӣ яъне ки рассомӣ ва чанд намуди дигарро боз мо бо шумо дар ин дарс мегузарем. Агар дизайнер зеҳни каме рассомӣ надошта бошад, ӯ кор ба ӯ қин мешавад, яъне ки аз худаш ягончи ихтироъ кардан, дизайн кардан наметавонад. Зеҳни рассомӣ дар анамин инструменти кист ба мо пайдо мешавад. Барои ҳамо агар шумо тайёр бошед, инак меравем. дарси кистро шурӯъ мекунем. Болои нови документ ва зер мекунем плюс ба мо хеле мебирояд. Инҷа метавонем номи файлро кист монем ва инҷаро аҳамият наметиҳем. Дигар ба мо ин размерҳо зераш ба лозим нест. Окейро зер мекунем. Нигоҳ кунед дӯстони азиз. Анамин инструменти мо анамин аст. Кист. Анамин 4 инструмент. Аз амин 4та ба мо анамин дутааш лозим аст. Ин дутаро агар шумо ҷиддӣ ёд бигиред, шуморо рассон гуфтан мумкин аст. барои ин қадар меҳнатон обуна шудан, лайкро фаромӯш накунед. Саволу ҷавоб дар телеграм, силка зери ҳамин навор аст. Меравем. Масалан, мегирем мо анамин кистро ва як хат мекашем. Дидед, ана хеле ба мо як ранги дуди гӯем сиёҳ шуд. Дар боло нигоҳ кунед. Инҷа ҳозир инҷаро мегузарем, дуюм якум ҳозир амҷоя гузарем. Агар як монем, борикии анамин кистро нишон медиҳад. Агар 5 кунем, ғафсии кистро нишон медиҳад. ин 16 ин яъне ки хирагиаш, яъне ки непрозрачн аст. Агар ҳаминро ҳозир мо 5 кунем, дидед хиратар мешавад. Агар мо ҳаминро гирем 10 кунем, яркитар мешавад. Тамом. Биёд мо ҳамун 16 20 мемонем. Тамом. 20 мондем ва инҷа хай ҳозир ба мо нишона медиҳад, барои ки як объекти дигар аст. Инро агар зер кунем, нигоҳ кунед. Дидед чӣ хеле шуд. Ҳама объектҳоро метавонем ба ҳамин нугҳояшро борӣ кунем. ин ранги мисли дуд дар як поёни дизайн мемонед ва Ctrl+S Ctrl+V кунем якти дигар, метавонем дар болои дизайн монем ва рангашро аз куҷо мо иваз карда метавонем. Нигоҳ кунед. Болои ранг мебароем, кнопкаи рости мишкаро зер мекунем болои ранг. ана сурхро зер кардем ва поёнгиашро метавонем ин хеле цвет кунем. Анамин кисти мост. Болотар мекунем ҳардуашро ва анинро мо гуфтем якташро хеле мемонем ва нигоҳ кунед, аку структураи иллюстратсияи яъне ки фонашро чӣ хеле мо иваз мекунем. Нигоҳ кунед. ҳозир ин инҷа медароем. нигоҳ кунед. Инро зер мекунем, ин хеле мешавад. Инро зер мекунем. аку агар мо инро ҳозир 2 кунем ва инро 16 кунем, инро 100 кунем, аку мо метавонем иваз кардан гирем. ҳар хел релеф мегирад ин объекти мо. метавонем ин хел кунем. инам як стили дизайнии дигар мешавад. Масалан гирем, агар мо фонро гирем сурхи ин хеле кунем, ина бинед, дар инҷо метавонад як эффекти зебо бидиҳад. инро аку камакак ҷамнитар, ин хеле зард метавонем кунем. ина мехе дар инҷа биистад. ҳеҷ гап не. ина хеле меистад. инро кабуд мекунем. ина метавонам ба ҳамин як инструменти кист чӣ дизайно кунем, яъне ки дизайнои зебо бисозем. ин фонро мо далит мекунем. инро цветашро цвети мақоли худамонро мемонем ва нигоҳ кунед. ана кун мо яктаи дигар ҳозир ҳамин кистро мегирем, як хати дигар мекашем. инро кашидем. рангашро биёед оранжевӣ мемонем ва нигоҳ кунед. инҷа чист. инҷа медароем чанд намуд поён ва нигоҳ кунед, инҷа мебарояд чӣ намудро мо қабул дорем. ин хел, ин хел, ин хел. ана коз мо дуюмаш медароем. дидед дӯстони азиз, ин чист. ин пашм гӯем да. яъне 5 кунем. ана дидед дӯстони азиз, ана инҷа ба будааст. мо майдатар мекунем, яъне ки бориктар мекунем. чӣ хеле ранги пашми ғул шуд. мо метавонем рангашро аз инҷо иваз кунем. ана сиёҳ метавонем кунем. инам як эффекти яъне ки дизайнӣ дода метавонад. Масалан гирем, ҳозир мо ин ду объектта ин тараф гирем ва як чоркунҷа дубор зер мекунем, инҷа чоркунҷа пайдо мешавад. мо дар инҷо файли сери метиҳем ва ина бинед. дидед чӣ хел эффекти зебо дод. мо дар инҷа фақат як чизи дигар карда метавонем сертификат бинависем. ина хеле калон мекунем. бо ранги серитар. инам як стили дигар мешавад. инро Ctrl+S Ctrl+V мекунем. ай поён мебарем, яъне ки поён мебарем. инҷа ба мемонем. инҷа ба ки мондем, цвети яркитар мекунем.
праве мишкаро мечахем дӯстон, болои рангҳо иваз шудан мегирад. Дидед, як сертификати дигар мо дар инҷо тайёр кардем. Як хатак мемонем ва аз тагаш вайро менависем. Мо гуфтем ки агар инро ози сафедтар кунем, контурашро мегирем, инро зер мекунем, фондро зер мекунем, анемин чиз ба мо пайдо мешавад. Зер мекунем, тамом, патентро шуд. Биё серитар кунем ки мувофиқи худашон шавад. Анемин шуд, кистҳои мо чӣ хел гуногун ранг мешаванд. Ин коричневӣ мекунем, ин оранжевӣ мекунем, биёед ана хеле цвет мекунем. Ин мӯи сар шуд. Агар мо ҳаминро гирем сад кунем чӣ? Дидед, серпашм шуд, тамома ғавз шуд. Барои мо панҷо мемонем, хеле зебо аст. Ба шумо чӣ хеле ки маъқул аст дӯстони азиз, ҳамонро истифода бубаред. Нигоҳ кунед чӣ хел зебо шуд. Давом медиҳем ва як таги дигар мегирем, як та дигар хат мекашем дӯстони азиз. Озе ҳамин моҳ ки монда будем, ҳамин моҳ аст. Бо метавонем инаш бамонем. Ва инҷа бо яъне ки текстурашро иваз кардан метавонем. Инҷа бо хай варианти ҳархела дорад, шумо худатон бинед. Дидед чӣ хеле мешавад. Ба ин метавонед раст кашед, метавонед дар ягон ҷо абр бимонед ва дизайн яъне ки ба фикру интеллекти худатон дизайн кунед. Ин мисли абр шуд. ин ки яркитар бошад, метавонед 5 кунед, яркитар мешавад, ёки бо хиратар мекунем 50, ин хеле мешавад. Бед мо ба ҳамо 20 мемонем, давом кор мекунем. Агар инҷо мо 20 кунем, ҷудотар, 10 кунем, ин хеле яъне ки ҷудотар мешавад. Биёед 1 кунем кани, бо ҷудотар. Агар 100 кунем, 1000 не, бо тангтар. Барои мухаддар дӯстони азиз, инро ҷиддӣ бинед. Ва инҷа бо гуфтем ки ҳамин текстурашро иваз кардан метавонем. Биё 77 худашро монем. 77 худашро. Тамом. Инро агар мо зер кунем, аз як тараф ина зер карда рафтааст. ин бо ҳам хеле шуд. Инҷа 50 мекунем. Ана аз ду тараф шуд, хира карда рафта. Нигоҳ кунед. Агар инҷа биёрем мо монем, майда кунем, рангашро зард кунем, ана хеле мешавад. Стил шуд. Метавонем як хати дигар гирем. ин хел кашем. Ако зард аст, мо кабуд мекунем ози охирон гирифтагимон аст ин. Барои муқаддар мо ҳуй мекунем, нигоҳ кунем. Бо ин хеле чизо дорад. Инро оз мегирем, ин хеле мешавад. Инро мемонем, ин хеле мешавад. Агар мо ғавсияшро гирем, ду кунем, хеле буруктар мешавад. ин кистам хеле ба мо ёрӣ дод. Бо ҳамин кистро мегирем, бо як хати дига мекашем. Дигаришро мебинем. ана нигоҳ кунед, ранги краска кашидагӣ шуд. Кани оди. ин ранги краска кашидагӣ. Мо структурашро агар дига кунем, нигоҳ кунед, ҳар хела метавонем рангу бур кунем. Агар инро гирем, ранги хаёл мекунем ки шоткаи краскаро кашидаем. Агар мо ҳаминро монем, баъд эффекти ҳавая метаранад. Мо метавонем рангон ранги гӯё оранжевӣ кардем, ёки ранги анахелӣ кардем. Анахелӣ намонем охе камтар. Тамом. Як таи дигар мекашем хат. Инҷа медароем. бо инҷа дӯстони азиз ҳамашро бинед, бовар кунед, ба шумо ягонташ не ягонташ хеле маъқул мешавад. Да? Нигоҳ кунед. ҳар хел намудҳо, стил, ин ҳами агар калаатон мисол зеҳни дизайнеритон баланд бошад, ин кистҳо ба шумо ҳама корро мекунад. Дига ба шумо интернет лозим нест ки дароед ягон ҷо ягон объект гиред, ягон чиз гиред. ҳамин худаш мекунад. Кани ана миҷабарин. Анемин аст. Лекинаш бо нигоҳ кунед, бориктари дига хелтар. нигоҳ кунед, ин яъне ки корулдров як линия дорад. нигоҳ кунед, вақте ки мо мегирем, ани як линияя дар ҳамин худаш нои қуш мекунад. яъне ки программа ҳамин хел программировад кардагӣ. Масалан, мо метавонем инро ихел кунем. нигоҳ кунед чӣ хел мешавад. Мо як тарафашро мегирем, ин хел мекашем. ин хеле метавонем кунем. як таи дигар болоро дубор зер мекунем, метавонем ин хел кунем. ҳаминро чӣ хеле хоҳем ранги думи рӯбоҳ мекунем, думи гурд мекунем. ба зеҳни дизайнери худамон мувофиқ мекунем. рангҳоро гуфтем ки анинҷа рангро иваз кардан мегирем. хеле инструменти қулай аст. Ман бисёр кор накарда будам, як чанд қат пеш болои ҳамин кор кардам. бовар кунед, хеле маъқул шуд. барои ман гуфтам ки як дарс кунам шумо ба. ана кун дӯстони азиз. ана ҳар хел фигуро аст. болои ин кор кунед, савол шуд, дар телеграм ҳатман бинависед. мо ин қадар кистҳоя кашидем. чӣ кор мекунем? ин болоям хай кор мекунед, бо ҳамроҳаш мебинед. удалид мазок кистя. Дидед?
اگر همین مازوک کیستی را گیریم این کمی افکتی که داد ما گفتیم کو همین لینیا را ما میکشیم و پروگرام خودش همین چیزا را علاوه میکنه. انا کو همین یعنی که مازوک بوده است ما او دلیل مازوک میکنیم لینیا ما میسته نظر میکنیم دوام میدیم ما این رو удалить میکنیم. نگاه کنید یک چیز دیگر به حد جالب دوستان عزیز وقتی که شما این تکست نوشتید کو در تکست هم همین را داده می شود. نگاه کنید در تکست هم همین رو داده می شود یعنی که این رو میگیریم این رو میگیریم انا اوبا ما گفتیم کنیم 20 کنیم 100 کنیم چی انا سرتیفیکاتی ما در قفامون یعنی که این از بالاش با ساخت باور کنید افکت خیلی زور است از ببینید راحت میکنید. بودم میدیم از یگون تای انا خیلی شمونیم کنی این خیلی نه یگون تای دیگر انا خیلی چی انا ها افکتی گرافیتی میگوین دیدید این رو ما اگر گیریم روز رنگ رو این خیلی کنیم رنگ تکست همون دیگر میشه ولی اینه اگر ما طرفی راست رو زیر کنیم این رنگ دیگر میشود. اکو از نگاه کنید از همه جالب‌تر ما این رو گفتیم خیلی میمونیم این خیلی نگاه کنید وقتی که ما در بالای تکست این رو مودیم یعنی که دو ابیکت شد یعنی که تکست شد و کیست رنگش شد یعنی که دو ابیکت شد ما باید چیکار کنیم که اینو جدا باشن نگاه کنید اینو یگان ما این رو در بالایش هم خیلی زیر میکنیم نگاه کنید رازیدینید مازوک کیسته یعنی مازوک کیسته را رازیدینید میکنیم دیدید جدا شد یک تا نظر میکنیم کنترل پیج داون یعنی که قفا میبرد کیستیمو تکستیمو آفرین شما هم زور و میتونیم خیلی موافق همین سرد یکم خیلی کنیم دیدید دوستان میتونیم واسر کنیم که افکتش با خوب تر شود همین بالای تکست شما هم خیلی کار میکند و اگر ما این کیس رو گیریم و اینو خیلی میجا بود کنی یعنی همین پشمی رو کنیم کنی پشمی اوه خیلی زور شد که 100 کنیم کنیم چسبید کامپیوتر دوستانی عزیز مثلا وضعیت بزب کن نکنه چموگی با کامپیوترتون نچسبانم خیلی رنگی ما نه بیاد ما همی 10 میمونیم گیرد کمش رو و اینش رو 2 میمونیم این گرافیتی خیلی زور بوده است دیدین انا این را اکو بالاش با زیر میکنیم رازیدینیت میکنیم یک تا کنترل پیج داون همین میشود ما میگیریم شریفت رو قفو رو علاقه دیگر نمیشود دیدید برامون پیش از رازیدینیت باید ما این رو میکردیم نظر کردیم رنگ رو موافق خودمون مثلا اینا کردیم خیلی بود این ارانجی کنیم و بعدا ما میتونیم این خیلی رازیدینیت از اینجا کنیم یا از اینجا فرق نداره اینجا میکنیم رازیدینیت مازوک پیج داون یعنی که قفو میکنیم این رو میکنیم چون این خیلی چند گرافیتی ما در اینجا کشیدیم این رو کپی میکنیم در اینجا میمونیم کنترل اس کنترل و اینجا با انم خیلی این رو دلیت میکنیم این رو دلیت میکنیم این رو رنگش رو خیلی میکنیم که ما بینیم اینجا خالیگی بیاریم دوستانی عزیز اینم همچنین سرتیفیکات رو دلیت میکنیم اکو اساس ما برای کیس کار کرده ایستادیم دوستان انا کد نگاه کنید دوستان عزیز دوام میدیم کیس رو اینجا میگیریم انا که художественный оформление داریم زیر میکنیم این رو یا خط میکشیم انا خیلی وید اگر موزی این رو رنگ کنیم و چپ میشکه کنوکاش و اینجا ایواز کردن میگیریم این خیلی میشود این خیلی میشود و اگر دویم کنوکا رو از بالا گیریم نگاه کنید ما این خیلی میکنیم لوبا خیلی تو میتیم бо ин чӣ коро карда мешавад фақат болаш кор кунед ҳамин як инструментро як рӯз қапидед болаш кор кунед ки бидонед ки ҳамин чист ва чӣ кор карда мешавад бо ин бо зеҳни шумо бо чӣ хел гун ҳар кас зеҳни дизайнери худашро дорад нигоҳ кунед вақте ки мо якта дига ина хат кашидем мо гуфтем бо ин бозӣ карда мешавад ва нигоҳ кунед аз инҷа ҳар хел гуногун гуфтем тамом инро ако бо худатон пурратар дӯстони азиз ҷиддитар кор кунед ва нигоҳ кунед мо дар боло чӣ дорем در یکم ما نداشتیم یعنی که این خیلی چیز داشتیم در دوم کیس ما چی داریم نگاه کنید این خیلی داریم با این رو زیر میکنیم نگاه کنید میکشیم اینم خیلی استیلوی با کشیدن هست مثلا اینجا میداریم وقتی که
اینجا художественный перо اینجا اینا اهمیت ندید. اینم با این رو میگیریم، با همین عوض شدن میگیره دوستان عزیز. با این خیلی میکشیم، با این رو با میکشیم، با عوض میتونیم کنیم. این خیلی استیلو کنتور نه علاقه چپ میشکم میشود. خیلی نمودای خودتون با معقول میابه دوستان عزیز. کنتورش رو میگیریم. این رو ما دیدیم، نموداش رو دیدیم و نگاه کنید دوستان عزیز. انا کو سیومش رو زیر میکنیم از اینجا. ما اگر سیومش رو زیر کردیم، انا خیلی کشیدیم، انا بینید چی شد. حاضی اینش از همه اینترس نی. کشیدیم، انا خیلی با ما объект های یعنی که گوناگونی وکتوری شد. این объект CorelDRAW یعنی که زیباییش در چیست؟ ما گفتیم که یک لینیا ما میکشیم، انا ایره میگیریم. دیدید یک لینیای، یعنی لینیای ما کشیدگی، ولی در این لینیا CorelDRAW انیمینوی با ما علاوه کرد. ما حاضی این لینیا رو جدا میکنیم. گفتیم که انا خیلی میکنیم разъединить группа художественных оформлений. جدا کردیم، لینیای ما جدا شد تمام. این رو ما میتونیم удалить کنیم و این رو ما میتونیم کلون کنیم. کلون کرده میتونیم علاقه رنگش رو یک لوح دیگه کنیم و نگاه کنید. با این رو اتمین گروپیروفک دارد. اینا نظر میکنیم، یعنی که این چند تا объект از دیده 12 تا 13 تا است، اتمین میکنیم. با هر یک تا این جدا میشود. این خیلی جدا میشود. نظر میکنیم کنترل زد. با اینا که اینا یک تا جدا شدن دوستان عزیز، و بالا این یک تاش ببینید، با اتمین گروپیروفک میکنیم. با این با یک تا دیگر هم خیلی جدا کرده میرود. این همش رو CorelDRAW با ما اینم خیلی جدا کرده، وکتورنی واریانت کرده است که این نگاه کنید. صفات گفتیم که وکتورنی واریانت یگان پیکسل ندارد و نظر میکنیم وزیر خدرش رو удалить میکنیم و این رو کلون میکنیم. یک تا دیگر همین کیس میکشیم. از همین چیز کشیدیم، ما میتونیم اینا پنج کنیم، یعنی که بسیارتر کنیم درونش رو. ما دو کنیم، خالی تر کنیم، یک کنیم، این خیلی کنیم. یعنی این چیز نگاه کنید، پنج میکنیم، جداتر میکند بیناهاش رو. اینجا با همین چیز از ما میره دو کنیم، استاد دو نخواهی بیا سه کنیم. شتاب شما با نمایان باشد. یک لوح یعنی که همه یک روید. این بالا با این خیلی بوده است و میتونه سلوچینی هر جا میتوند. خیلی رنگی همین باید بگرگی سلوچینی تر. نگاه کنید بالاش با زیر میکنیم. این خیلی واریانت هم دارد. با این هم گفتم که دیزاینری کمتر ذهنی دیزاینری داشته باشید زوری بد میشود. اینو کلون میکنیم، نبرد جمع میشده، زیاد میشده. آفرین. ما مایده میمونیم میستد. یک تای دیگر لینیا میکشیم و اینش رو با دیگر میکنیم. این رو میمونیم. با یک لینیا دیگر میکشیم، اینش رو با دیگر میکنیم. اینش قیمتر بود از ایده. خیلی قیمتر نه. نگفتیم دویم اینسترومنت رو ای بالا گیریم. اگر ما همین خطمون رو اگر ما این رو удалить میکنیم، کجای بریم گرگیت خطی ما این چیزا میرود. و همچنین این رو گفتم که اگر ما با همین کیس رو گیریم، نگاه کنید با این چهارم داریم. این چهارمش چی باشد حاضی با همراه شما میبینیم. و این با اوان خیلی میکشید از دیده دوستان. این هم یک واریانت، یعنی که غاوس خیلی میکشد. نپرمیر گیریم نوم یگون تاتون فیروز یا که سعید رنگی من سعید انم خیلی میشید است. زور مون بگذار سیاه بستد. این هم یک واریانت دارد دوستان عزیز. دیگر این رو ما یگان کار کردن نمیتونیم. اگر خیلی مثل گرادوسش رو گوییم، این خیلی هر گونه میشود که غاوسیش گوییم. این 5 این خیلی میشود. انا کن کیستی پنجمی مو. این کیست هم خیلی جالب است. نگاه کنید. میگیریم یا هم میکشیم. این کلولا میکشد و اینا درونش پر میشود. این خیلی یعنی که قلم غاوس گوییم میشود. اینجا غاوسیش خیلی اینجا 2 بریک میشود. اینجا 150 یعنی که چیستای این رو میگیرد، یعنی که چند خا با ما روز کند. اگر ما یک کنیم پلاونی تر گرفت، 50 کنیم یعنی که میونه تر گرفت، یعنی که اوگل موند با ما. اینجا اوگل نمیموند.
این کیستی پنجمی ما تمام میدیم. اكو اینش باید میفراییم. اینش دوستان عزیز رنگ گویم قلم است. پروسه قلم رو میگیرید میکشید. فقط هم خواهی که غوثیش رو ما میتوانیم غوثیش رو و پونتر میکنیم، یعنی که خیلی کنیم. غوثیش رو اینجا ما از اینجا میکنیم و خطچه پچه گفتی گپو خطچهش رو از اینجا ما میتونیم بمونیم. موزه غوثتر کنیم که با ما نمایان شود. نگاه کنید. میتونیم این خیلی خطچه مونیم. میتونیم این خطی روز بکشیم و سرکه رو گیریم. غوثیش رو 10 کنیم و خچه مونیم. رنگ روی ماشین یعنی که درست ترش کنیم. اینجا درست تر است. اگر ما 5 کنیم با بسیارتر میتابد. رنگش رو هم عوض میکنیم. رنگ اینا هم عوض میکنیم. اینم خیلی دوستان. این گفتم که قلمه و اینم همچنین همین قلمه با نمودی دیگر است. اونقدر اینش از اینش فرق ندارد. این خیلی درست میکند. اینجا غوثی، اینجا یگون نمودی دیگه این خیلیش میتونیم کنیم پایان. این خیلی فونکسیون دارد. این 4 میگیریم. این خیلی ساز میکنیم. سازی بلند کنیم. خیلی سرخ میکنیم. این همه کیست ها در همینجا این سریدنی ویسوک یعنی که این خیلی میکنیم. یکی ویسوک روز میکنند. یکی مدت در کورنی ویسوک دیده سریدنی کنیم. اگر این مثال میستد برای ما موبایل همه وقت ضرور است. این قلای است یعنی که این رو خیلی فهمیدید. تمام. من گفتم که دو فونکسیون از همه زورش همین. اینش قلمو بود است. قلم و روچکه و اینو خیلی با من معقول شد دوستانی عزیز. این درس کیست بود. با این بسیارتر کار کنید. خودتون یگان خیلی گرد کشید. گردی همون مثلا آرو تو دیدید که از یک مثال پاش ما یک سرتیفیکات ساختیم. چقدر خوب شد. پروسه فقط خودتون فکر کرده بسازید. و شما موفقیت تا درس‌های آینده. در یوتیوب در پویسک این بالا با می نویسیم درس سعیدو. تمام. این ویدیوی من میبراید بالای کدام ویدیو خواهید این بالای این ویدیو زیر میکنیم و اینجا میداریم. دیدید اینجا یه شو زیر میکنیم. در اینجا سیلکای تلگرامی من است. اینجا میدارید تلگرام سیلکا میدارید. اینم خیلی میبرد. از هم بالا میروید. دیدید دوستان عزیز در اینجا هم برنامه کورل درو هم فتوشاپ اینجا زیر میکنید به شما نصب میکند. با کسی که دیزاین لازم است میخواهید زیبا کند گرد و اطراف خانه، گرد و اطراف طرف خانه، رستوران یا مغازه ها را یا که در تریزر رکلام زند بانر لازم است، حرفای ابیانی روشنی دهنده لازم باشد، مرحمت سیلکا در زیر همین نوار است. مراجعه کنید. حتما رفته رزمیر میگیریم، نقشه میکنیم، دیزاین میکنیم، ویزوالایزاسیون میکنیم، با شما پیشنهاد میکنیم. معقول شد چاپ میکنیم.